Kita beralih ke informasi selanjutnya, Sport Lovers. Legenda Real Madrid dan timnas Brazil Marcelo gelar meet and greet di Pulau Bali yang memberikan kesan positif bagi pesepak bola muda di tanah air. Legenda Real Madrid dan timnas Brazil Marcelo Vieira menggelar acara meet and greet dengan Madridista di Bali. Marcelo memberikan pesan kepada seluruh pemain bola di Indonesia, terutama pemain muda. Marcelo bilang kunci dalam bermain sepak bola adalah menikmati setiap momen di lapangan. Hal itu menjadi prinsip yang ia pegang selama 21 tahun berkarir di dunia sepak bola. Marcelo berharap pemain Indonesia bisa menanamkan semangat yang sama sebagai dasar dalam meniti karir sepak bola. I think that the most important thing is you have to try to enjoy, try to be happy. Because in my life, I was so lucky in my career because I always enjoyed the moment. So for me, the most important thing is the young players have to enjoy the moment and try to be happy.